Yamaye uramenye ako kantu ni kabi. Ngo narasha baba we umuntu w'umugabo arakubu umuntu w'umugabo yoza amasahani. Iyi niyo nganzwa y'umugabo bavuze ko no ntabyo nkozerekaniza ni agatebe n'iki. Tugera no mu rugo se mwaki. Mbwira kagabo. Oh shit. Nawe urasetsa koko. Kariya ndakikubita. Urahera umugabo ko uzi nambara arwa. La kaka. Baba, ese nuko yiremera mu bandi bagabo. Uriya. Aterura abagabo bagakubita yaramutse. Tugenda urebe. Ngera nako. Ndamuzi kandi ngiye tubana. Uriya ndaramwikubita. Ubu ngubu uranasanga ari gukubura cyakoze ibyo. Apfuye bwo ntabwo. Tugende urebe. Tunatamutiye. Hariya ngaterura abantu. Baterura kabana. None ibintu byo kumukorera. Cyane ndasererera. Kaze gwere kino gihe. Hari kana cyatanye kite hari. Kaze gwere. Ubu wakayi. Nakwica pe. Ndumiwe. Ibintu ntabwo bibaho. Mugabo ukuntu yanyemeragaho ngatira abantu kakabanaga. Abantu bose baramutinya titiza abantu bose. Ikare ku mudugudu wese arahabona. Mugore reka nzi tugiye ko twibarira n'undi mvise ameze neza. Mvise aryoshye mukuntu nyine. Ubu ngubu watoyewe. None se usanze hano navuye kuzitora. Wavomye? Urabona wate? Ingwe se singizi basereka zikwere. Zinyereka. Asoni. Genda kubwira Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha imbaraga urufuro yawe ariko cyangwa uruhengeri kuba ari gutanga uburyo bwo kogosha ingagi ukabuha ni Kigali nkaba mbona umeze nkazo wajya bakakogosha ukazura Imana ibirimo